Pagi guys. Kita pagi tu jelai gintik. Ba jelai Kuala Baram. Tok ngadu ikut tok si sawit. Okey guys. Bakat tok me perjalanannya guys. Dengan tok kebun sawit orang tok. Atau kebun sawit orang magang. Tok. Okay guys, dia tu kita dah datang ke lokasi kita gintik. Kita ingin bawa gintik dulu, kena lancang ya. Banyak yang ngatur tali gintik dulu. Okay guys. Okay guys, kita ingin dan sawit dulu. Kena ngagak bawa gintik. Itu tradisional guys. Bawa nak kayu. Ya. Okey. Ada dua ya. Masa umpan tu. Umpan kita guna cacing belut. Okey. Itulah lokasi ya guys. Parit-parit ladang. Tu harap ada manis lah. Stay tune buat video tu guys pada sampai habis. Program kita cari tu. Di cuaca yang indah hari ini. Pemasangan umpan. Kayaknya cara-cara tutorial. Di tutorial ini masang belut. Nah, ya tutorial ke. Kayaknya ya. Tuh gintik lah guys. Betul lah. Cara ya. Saya hanya ujak batisin aja. Oke. Oke guys. Oke guys. First strike. Dah ada saya stop. Tu ikan bawang guys. Oke lah. First strike guys. Ukur. Strike kedua. Ikan tuman guys. Mantap. Size. Oke guys, ya. Tutorial makai. Ini bekal kue ya. Oke, tutorial makai. Kita cek umpan lo guys. Cek umpan lo. Lagi mesti umpan tuh guys. Oke guys, bakal ke boleh tak gintik tak tengah bas dulu guys. Adakah ya boleh ya? Tu dia. Mantap guys. Boleh. Oke guys, selamat tengah hari. Kita ngetur dulu guys. Tuh kita tempo kapten hidup ke api. Pematok ndak hidup. Korang tuai mana pematok ndak hidup. Berapa tahu bini kurang. Pematok hidup tahu bini. Oke. Tutorial yang hidup ke api.
God. Ataunya sakit itu udah guys. Itu sakit ada tu. Lihat lo. Kita guys. Saya mimit ikan tuman, ikan gabus. Yang gintik semua. Guys, proses pemanggangan ikan tuman cukuplah. Ikut je. Okay guys, kita makan lo. Nak lawa. Capi gerempong. Cabe yang nanti ikan lo. Ikan kita berdaman saw. Okay. Makan kita guys. Tu dah. Tu ekor je ikan. Cukup. Nama mayu ambil. Abang ni nak ada ni. Okay guys, perut dah kenyang. Kita rehat lo. Santai-santai galak lo. Sudah kita pulai. Nah, nyajak mulia. Kita lalu tunu tadi. Okeylah. Inilah soal tiga. Guys. Masa untuk balik guys. Kapan lah? Membawa soal langsung ni. Perjalanan kita pulang. Okay guys. Rawa-rawa. Pulai lo kita guys. Syukurlah rezeki hari tu bisa boleh mimit. Hanya lah. Kapten kita mai. Alright. Kita dah datang berjalan besar guys. Panas. Cuaca hari tu. Guys, selak. Non, undi kemat ingat pupu ni.